Ibi bigambirwa mu rukiko rw'embarira n'ingasha budget conference kandi abarushikiremwa bingi betombuisira habwe nguto butakorwa mu bwire ezimo kuzikora bicweka n'izindi kuzihugaho zikafa amagombora basaza mu nasozi tegara tungere ho rufana tumaze cyane y'itanu ingutu zito zitagara kurere kandi bamwese zazishuti ati bagana abapande sende bazitoma gombora gatunga no rufana bongera itakachumu nayo tutoka kumuntu bagomba na ati nayo batire nakachi bazibona guteka tekino zikubi bakakora gutuma kamacyaga cyimbarodi bageti yawe ikayo kuteka mara naho ngo bakashimba arakamara edizo twasaba umukuru ukakashunga yibabo yakamara twatimba yatakukora ubizibanye twakora n'abarutiyaza icyo kusasaki na hadisha esaneze ubutoto twaza kana muzayiriya yangira ngo nanye n'abashobore aho byashobora turabigereza abahona bagarukire bayitombuitira amashomero agari yo mu mberambi bwa nyuma y'imyaka n'ebisibo garukushomesa abana basi asikashiri ukanga primary school inyuma kakamaza ukawe nagenda kumanyishorere yaka kabagata bisete basi asikane ko borogari yo kakabana nyina n'ushobora ishobora runga cyangwa kubasa kutunguruza aho akamaya primary school abo kubana reba plan projects maybe abana mukanga na mushanju still no deputy kushaka mukuru w'entebe ya katano n'akakiko ke bahamiza abantu abango mu mbarire kwija nihija kubaho impinduka twikirizana budget conference egi ngo mu kisange kitwatandukanye ngashi budget conference iri kwija tube nturebeka ngo at least twahindura byinji munonga kandi twayongera kimwe gukorera abantu mwene umwaka ogu ntwena ngwango gona agarukusinga gando kuba kubi nago tugakwateho agamwe tugombekere byombeko bisa agandi tugakorere maintenance y'ebyo biriho ebyayenzire kusisikara umuganda bebembezo mu district ya Buhweju batire tocho mu mbarira ya district ahabo mwaka 2026 2027 hona bahingwizo kongera amano mu by'uburambuzi bwa district egi nekigendererwa eco kongera entasero ko birugamo ngo budget conference egi twineho ecweka kimwe echa tourism twireta kuchereza mani mingi kandi churumu esente nyingi ezakubasa kombeka district mwene umwaka kwija tuja kuteka hamani mingi turebwe ngo district yagira okuyaganyirwamo mukuru wa district ya Buhweju Deo Atuhire ayorekero kwatwa hwabwe meshoro erukushorozwa ko district egi nkahatu Buhweju twina abantu bingi bo kutimba efezi nkuko abantu mbagomba twishirika noronda inera yisinso kumboya norta noronda tajine na ukumureba norta mwene umwaka kwija tuja kushitamana maina zaba ntiro kutwa kuyamba yambana nka district kuzakuzana nanka district yitu hariho bakansara bashoborera habiri kuteganisa abantu ombyanga byabo they got loans but the banks are selling their properties due to delayed payments. I don't know whether there is a program of paying those people because they are in bad conditions. Umwaka gw'ebyesente gw'2025 Buhweju kodise billion 28 kandi netekateka kwija kweyongera umwaka gw'ebyesente gw'2026 2027 umuganda mu mbarira ya municipality yibanda amasiko bageno mu project ya Usmed okutereze biremere municipality egi eyinekizibu cy'emiferege hereza amagaraga abantu erukushanga mu rubufunda namunoga gufunda n'emiferege yetari no kureba twakora drainage plan n'etabulet abo kwetabulet egi yuni yujira mu day and night tunga abantu bashya Ibizimbe birebo kugombekwa and the telling you to yibana kujamanya just made it na confusion the moment fashion chinezo confusion zezo simanyo umuhanda gwarabo proti yaje simegwa tema hambaraza yaje simegwa kwatakahi noza kutoruka there are very many cities and municipalities is open to developing
omumbarire etandikire kugambwaho neteberezebwa kuba eri omu buhumbi 20 kandi amaano bagatiire omu by'obwegyese eby'amagara n'enguuto. Financial year eriyo netambura, we are likely to facilitate 10 schools. Ezikuza kweza sente za maintenance kuranga structures zabo nazo zarebeka kurungi. Ebigambirweho omumbarire egi abebembezi nikwe babigambireho bati nangwa ekyamaani munonga ekitwanturiibe kibateekamu bateekamu education n'omu marwarro kugira ngu amarwarro nka health centers yakubire eri nk'akasangura health center 2 baza kugifuura health center 3. mukuru w'entebe ya katano Happy Herbert Mayanja oshukire omu rukiiko oru nk'omugyenyi mukuru ashabire ngu habeho kurwanisa okuguza emirimo. When he gets disappointed, atubanizi. When he's giving out money, takuga. Gashakwa Ruth Nwamanya, Timothy Mushabe na Juliet Charsima.